بری تماشاوان هجا برنامه چشما بردام دکه موجب خیر هاتن برنامه همه جبر کنی خشمه بر فرهی سر پیواجوی چهار سری بو و گشتان کو بخور آنی تبم شروعات کرد میوان خور امر سری رادیوستیان بری کو برنامه بشه کم از بگم گوتو به مصر ایریشن نامر آمد سپوری و چی راستی چه ایریشن هاتیل لهمبر ویچ ما گوتنی جات پرسی تکرم ما گوتو به مصر راوستن لیتن نام سپور ده همان ده میده کارکرین کرد ل زنگوداق و دوز جه راست ایریشن جات پرسی هاتو بوند ناوی هفته ده و لهمبر وان گوتنی جات پرسی هاتو بکرن گفلوان هاتو بخارن راست انگل ایریشه که مزن هاتو بون امیر سر وجی راوستن چما کارکرین کرد لعالی روجوای ترکیه راست ایریشن به رنگیتین کی به چهار مانجی ایریشه واندی که و جالی والیتیان وجی وکی کارکه منفرید یعنی جرزه و تدیتم وان ایریشان امیر سر راوستن لبریابی افلجنا نرخاندن و شوپاندن بسروکاتی جدت یلماز لهف جویابو دو انجامنامه جوینی جهات اشکره کردن مگوتو به چهار دسته هاتلی آوا کردن جوان دسته یک گرینگ و مهمه بشکل سر راوستن جبر کو اف دستیا کو دبیجه دستیا کوردیناسیون بچکرن و استراتژی دبیجن اجالان و سرکاتیه بکه من پرسیب مگوتو گلو اجالان و چه سرکاتیه بکه یعنی باوی که فیزیکی و سرکاتی بکه وره آنگو با بسک بیسه و تبلی به بچرنگی به برز حسن özgüneş ام برسوای جو بگم من چه فکرن سروی و بچه‌های بگلو و اجالان و چه سرکشا و دسته بکه راستی دالی دلازم بگرنه دست یک برز مراد قرایلان روزین پیشیا مفکری کو داخویانی دا و ام نکارن چکاش گریلا بدن ستاندن ancak برز و جلاند کاری کاری بکن بله هر وید بیشنش خو هر وید دست پیکنا پیواجو حتی نه بیت چه بیشن جبوه لازمه پیشیا برز و جلان بفکرد بکار بروجنامه وانان را سیاست مداران راش کاکیت خوازب ماره هفدیتنام بکن یادوی بکار مساجن خواه وکری و حتی هنگ دیالوگ اما بیجین خطین جدا بکار فرماندار گریلا رجی دایستاندنه بکار بکه چکو اف ایشه نه اوقا حسانیه همه ورن چه خودینن و هرکز و بیدینن او نینن مثلا وکی بره با بلکه حتی نه دوی چابه به هروها دبی برز او جلان پیشیاوی بفکره tamam önceden serkeşe ve desteği ve bike em bebejin tamam kır pişre ve çabır ve biçeyi biyave web devleti rehav ditinam bukun ev insanana ve çeki xwedayinin ki deri mesela gori hinikan çapemeniyet biji web silah ve ben teslim bitişte vasatune mesela gerilla fermandarı vad biji tişte vasatune dibe ku ev insanın ben teslimi devleta Türkiye bibin جوی پیواژوی سوده ورگرن چکی خواه مثلا بجی تخمینی هم بیجین باشور آن یه که آن هزه که دی آن دولت دی آن مقام که دین داره که دی ne teslim devlet Türkiye nekin çekan نکن لی او کوردیناسیونا شوپاندنی بیجین یا مثلا اقنا ببن اقنا و شوپاندن و کی گریلا چکا خودانی مثال و بجه فلان کس اوه پاشناوی و اوه چکا خود تسلیمی فلان داره کر بلکه بخن کامرای جی بلکه او دی بکن یعنی چک داین و نبین تسلیمی دولت آتر بکن وا ها هر دو گوتو تسلیم devlet Türkiye bekir نخه اول مقامه که دی de pişras kirin her وها دو گوتن و رقم وان بین بساندن خویا یکوی دولت ترکیه هن رایدار ایوان دبکو چافدریا و پیواژوی بله چافدریه نه دبکو هبن tabi لجنه اولیه ملی و چافدریه بکر راپور آماده چوا بجین سمبولیک الباشور سه حوالا چکی خوشه و تاندن و کمیسیون چونه دیتن چاپمنی herkes dünya pe hasya ev jweb away ki wasa parça kom bu kom çebe tabi detayını hem nizanan ama brezu cala web devletira ve PKK'ra bakın ve formüle ki bibinin. Mesela naçı bejin emi tahmin akı bejine. Çünkü ev formüle o bibinin.
اساس یا دوی استراتژیک کوردیناسyon bu me giringe. Heyeta dem İmralı'ya digo siyasallaşma yani şuna stratejik wan bir şekilde digo yani nave desteğe koordinasyona beçekirna strateji naha gotine devleti lewan digo desteğe koordinasyona beçekirna siyasal bir şekilde dal pinasakir. Şuna siyasal gotine stratejik. Çima nav goheriye biyawe. Esas stratejik hemestre. Siyasallaşma navi videye. Mesela jberku ve kanuna derxistina beje hatta 15 sala cezayı ve heyn ve 3 sala yani 5 sala Sana paş verdik. 3 sal û 5 sal. ve 5 sala ne karet resmen siyaseti bu ki eş 15 zedetir ve 10 salan bimenihi ama evje 2 sal 3 sal kare hakika bixwazi 1-2 salanda 1-3 salanda. Naha evj belki jbu ev siyasallaşma derxistina جبو gerilla. Le esas ya stratejik çiye ha brezu calan her tim de beji bratiya o dirokiya gele Türkiye o Kurda. Mesela evçiye bere Roma habil Kurdistan el Türkiye. Ama Alpaslan Mervan yara tekli gireda Malazgirt'te Roman Diyojen derxistin şkenandın. Anadolu bir velat şvara. Bele. Kurje جبر روما رش رزگار بون حتی رجلاتا ناوی رزگار بون ev yek mesela ya duye o xaça perest eriş dikirin ser rojlata navi ser Mısır ser Kabe Selahaddin Eyyubi ما تشكل لزجين يزي باربكن نشكل لزجين ومهمة همش بومج همش بوت مشفاني مجي نشكل لزجين at berdesime و زاني İlham Ahmet و Mazlum Abdi İro Serdana Şam'e kirib و şar rahatı bun gel hef daxuyne ke lezgin at derbarê vê mijarê de Mazlum Abdî daxuyne ke day gotiye Suriye Demokratîk hêzên Suriye Demokratîk me baweke resmî fesek kiriye êdî Suriye hêzên Suriye Demokratîk li Suriye tuneye Rojavayê Kurdistanê jî wê tunebe baweke resmî Mazlum Abdî eşkere kiriye jî ropêde gelem bindan ka Rojavayê Kurdistanê wê çi pêşketin çê bibe ji ber ku dibêjin wê peyê jî xwefes bike em bidan wê bê rengî bi yana wên çi dibêjin ser vê mijarê او مثلا استراتژیک ام tamam bakın. بله. Yani Bu mesela Kürtasiyem bölgesel Selahaddin mücadele. Eyyubi Arab ara Türkan ra yekiti yek çekir hem beri vasa xaça peresta sakini. Avakirna Cumhuriyet de disa İngilizan Fransa unuzaki Anadolu dağırt bir sevre de çünem abi. Kurdan u Türkan ser mafi xwaseriye u misaki milli disa ittifak pevrekirin. Şeyh Mahmud Berzenci lemberi İngiliz aşerkir. القهرمان مراش Antabe Kurda Türkab Hevrel Hemberi Fransa şerkirin. Atatürk ko emi xwaseriye bidînewan misaqî milliyê de zagona wan ya 1921 de jî ev hatibû diyar kirin. Niha birêz û calan dibêje dîrokê de ew êrişên ji derve hatî me hevre pêşiya wî girtiye me kengê destê xwe dabe hep em her du gel jî serketine. Destkeftiyên mezin me bikaran. Veja nihat bêje rojhilata navîn berguhorînê ye destwerdana ji derve heye eger mesela çawan netew dewlet Ewropayan çêkirin ama piştî şerê cîhanê duhemîn netew dewlet halê rakirin konfederalizm anîn federasyon çêkirin kanton çêkirin eyalet çêkirin dibêje vê guherîna rojhilata navîn de em ne wekî evîn destwerdanê dikin bikine ev çareseriye nayinin ne wekî metîngeriye heta niha ser netew dewletê yek dewlet yek nizaçî em deş vana berdin em rojhilata navîn de konfederalizma demokratîk ava bikin hemî bawerî hemû gel û jin azad bibe civak azad bibe destûrên bingehên bê guhortin mesela Kurd em çareser bikil Türkiye û Kurd Türk û Kurd ji rojhilata navîn re bibin mînak ji bo guherîna riya siyemîn. Bele, saat baş. Veja mesela ev ya Rojava. Li Şamê daxuyanî hatiye dayîn Mazlum Avdî û İlham Ahmet çibûn Şamê îro
li wê derê hevdîtin pêkanî û piştî hevdîtina şara re ev daxuyanî hat dayîn ku beriyan ha mazluma dibê bîra wê gotû bu entegrasyon bi dawî bû ji bo me êdî entegrasyon xelas bûye niha jî daxuyanî da û got ku qesede êdî feshe dikinin qesede wê tune ber li rojeva ev daxuyanî çi qase girîng û muhîm e kurtasiya ji bin pişt ez ê nêrînên destayî bidirim berêj ereva dahat avakirin ji Kurdan bû Ermenî û Asûrî de hebîn hêzekî serbixwe bûî yanî neb dewleta Sûriye ve girêdayî bî û mesela partiyên hatiye avakirin saziyan hatiye avakirin gorî xweseriya wê demê hat bîn avakirin vêca niha entegrasyon çi ye ne ji mafê xwe destwerdan e yanî li wê derê niha ew çekdarên wê derê çar tuğayan hat qebûlkirin wê wezîra parastinê ve girêdayî bin wê dîsa taybetmendiya xwe biparêzin wê Kurdistanê li wê derê biparêzin rojava û mesela ben ya jinan jî qebûlkirin wê wezîrê hunder ve bêgirêdan û partî jî wê partiyekê demokratîk ji bo hem Sûriye demokratîk bike hem rojava ji nû ve ava bike xwe nûjen bikine yanî ew ez sinyal nûjenkirinê ez bawerim ne ya nûjenkirinê Dirês tarîsa çaxlûn çi difikirin beriya niha jî mazluma dî gotûbû em ê partiyek ava bikin yanî bi xwe rast negotûbû lê hin sinyalên bi vî rengê bi PYD xwe fesib bike ji qesede xwe nafes kir bawekê resmî wê partiyekê bê ava kir serkêşayê mazlum av dî bike û li tevahiya Sûriye wê temsîleke çê bikin dibêje yanî piçeke dişbi vê dere sankî tevgerên ku li rojava pêk tê û bi rêve diçe hinekê wekî siyaseta Kurd çewal dide tevgerek dimeşînê nîşan dide tesirê li wir jî dike wisa xuya dike ڕاستە بەکی سان خەنێکی قاڵاوی کرد قاڵا نێرینا بێژن تەبگەرا کورد و چ دفکرە خنکی قاڵاوی کرد تشتێک و خویات کە هەم زمانی کوردی هەم ژێن بێژن نەتەوە کوردی نەتەوێ دنجی ناوێدە جی بگرن ئەوەیەکی فەرمی ژوی جی بگرن مەسەلا هەنێکی ژی تێ سەر دەولەتە سووریە و نەها ئاوا بە ئێدی دەموکراتیزەکردناوێ ڕەنگێ دەموکراتیک دایناوێ ئەو ژی li gor em bêjin sal û sal û nîv ku derbas bûye nav wê entegrasyonê de xuya ye ku giştin hinek asta ku vê tevgerê bikarbin bi awayekî siyasî bimeşînin û êdî bi giştî Sûriyê vê polîtikayê bimeşînin yani ew tabî fikreka bêjin nakokiya navbera gelên Sûriye de navbera Kurdan de Ereban de Türkmenan de Asûr û Suryanan de ku ne tenê bêjin yeko ji bûna netewekî fikrandin ji bûna hemî netewên û baweriyên Sûrî wan dil heye ku tev bigerin yani hemberî em bêjin şer û nakokiyan ku bigire tiştekî baş û qenc xuya dike hêvîdarin ku hemî rengên li Sûrî di nava em bêjin wê xeta demokratîk de cî bigirin û ew êşên ku niha hatin kişandin heta nehatin kişandin û şerên ku 12 sal 13 salê 2011 heta 2024 dewam kir ji nav gelên bêjin Sûrî rabe derkeve bira bixêr be Ez barim bê bi xêr be ji ber ku aliyên Kurd digotin mazlum Abdî jî dibêje Sûriye welatê me ye ji bo peşketina İlham Ehmed jî heman tişt dibêje Sûriye welatê me ye ji bo peşketina Sûriye êdî em ê kar û bar bimeşînin yanî Kurdan gelek êş û elem kişandin divê pêvajoyê de ji ber ku her em dibêjin nasname nedan Kurda wê de bê li Sûriye lê niha xwedî mafin xwedî hêzekî ne dema entegrasyon de gelek rexne de hate kirin li hem ji bo Kurdan geller tişt hate gotin lê niha hêdî digêje serî wisa xuya dike nizam û çawa şîrove dikin ji ber ku mazlum Abdî jî dibêje erêkê me em jî dizanin lê gaveke mühim e ji bo me û ji bo pêşketina wê em ê bixebitin dibêje û dibêje ez jê xwe leşkerî derxim êdî duwarê siyasî de kar bikim û çawa difikirin ser bêje rast niha gelê me gelîk deran de pir serê wa de heye mesela dibêje gelo rojava çi bi dest xist Rojava em karî vê bêjîne yani rojava berê 300,000 Kurdê wê bê nasname bî îro gelê Kurd wê makezagonê de vê qebûlkirin ku wesa diçe gelê Kurd wê bi şîrîkê dewleta Sûriyê çawa Ereb em bêjîn yekemîne gelê duhemîn wê bi gelê Kurd ew yek ya di duê gelê Kurd çekdarê xwe diparêze hêza xwe ya parastinê ji bo Kurdistanê çar tuğaya diparêze ev yek ya di duê hêza jinan jî tê parastin belê ev e
خالق دی یا دی والیه وی کرده بلدی و کرد بن آسایش و کرد بن Yani bu avay ki aştiyane ev memur وی Tamam. و کرد بن بله و به شریک دولتی مثلا ما بجین وزیر پاراستنی جیگری و کرد بن بلکه گلک وزیر نه وانا حمید گله کس رخنه که در ریوبریا خسر تک شو اقاس جانگوری هی کا کرد خودی چه مافن چه هزنده بج رخنه بی رنگی لهم بری قصد دیگرن لهم بری تفکر روجاوا دیگرن تشتم بی رنگی لکتی او نفسنا داليه او هنك هنا نخي خاصب جبو مورالي كرت خراب بك وات بيجل هنك جتينا هاجهن شهيه مثلا من هاجو وما كذا قوني ده زمان كردي هر اردي بفرمي جبو روجاوا وند بيجن روجافا بله يعني نهاني قاشاوي تكرن پیش راست بیا نه tam piştas da bu ya ve rojname vana ki televizyon edadgo go kabul kirne lehe ilan nekirne jber ku ilan nekirne min karo bejine fermiye le peşketin hevi alide eğer memuriyete iştebe eğer zamaniyete etebe eğer ala xwatu ya devleti dini tanışta hevdu اگه زانینگه تا کردی بن ما مستعد کردی به هر تشتی تشته به پو اما به جا آسایی تشاته یا تا به ما خسری چیه معناوی وانا یان فهم نکن یان خوازن رش بکن یعنی جبو اینها مثلا ما گو استراتژیا گل کرد آزادی خواست روجاوا جناوی ده بله جبو همو دولتین تیدا دموکراتیزه بکه پیشکشیا وید که جبو مثلا بجمع پارتیه که نوچه کن بلکه پارتیا demokratik ya Kurde Suriye an Suriye ava bikine. Mesela çağat beje Dem Parti bila be Demokratik Cumhuriyet Partisi an Toplum Partisi. Evji belki tişteki wasa çepke veca avana heger ama bejin peşeroji da parça zilal bu evin hosa tişte xarab nişani gelime de hamiye seri xo biçemeynen yani. Bresa çaktım mazlum abdi gotiye emj pevajoya şer der bas pevajoya aştiye bun. Yani ev daxuyene ki gringe jber ku Rojava Kurdistan di 11 salan da gelek şu elem kışant به هزاران جانگوری ناد بن آخیدنه جبو پیشکتنا جبو پیش روجاوا جانی خو داندویریده لی اف داخویانی چه خاصه گرینگه کو جبو دستکفتین روجاوای کردستان ایدیم بحثا دکارن بحثا آشتی بکن لبدری بس دستکفتیان برز özgüneşkir ve çab biraz. Benerin destpeka komara Türkiye 1923 hatta 2024 hem لسر inkar kirin و هم جی بیشن نوا 40 ساله بوری دجی شرکی چکداری کو ده هزاران انسان جیانا خوش دستا و دنابرا هر دو گلان ده گلین کرد و گلین ترک ده دشبریک نیارتیک هات آوا کرن ترس و خوف نوا جواک ده آوا کرن کو همو بیشن دولمندیا و اردنیگاری جمستان و چو ونداب گلک بیشن هم ولاتی هم انسان هم جی دولمندیا و ولاتی نه تشتكو خيات ك رايدارن امبيجن روجافا جي سياسه مدارن روجافا انجي يكون ودمي بلكي وكي مظلوم عبدي سروكيا امبيجن تشيك داري تكر لي تشتكو خيات ك تبيجن كو ام د اصلا نو د جبو افاكرنا دولت نو ري ربازكي نو هبكو ام بكاربن باواكي ديمقراطيزه في دولت جنوب افابكن ام رول ميسيونا في ديمقراطيزه كرني ام جي باواكي سياسي ناف د جي بگرن او في بدن مشاندن انگو هن هزین وکی اوکا بشای کمی دجی مگو او هزین کو پرووکاسیون و مانیپولاسیون لکردستان مجن اردنیگاریا مجی دکن لترکیه جی لهمبر و پیواجویت کن لوی استجی دم بجن دوی قاده دجی لقاده سوریان روجاوا دجی وان کارو براد ماشینن دخوازن دیسا دناوبرا هن بجن گل و باوریان دا وان ناکوکیان درخن کو برجمن دی خودم بکن ودقلك بجن داخياني وان دجي خياتك او ددن زانينكو ام ناهيلن كود نابرا كرد و عربان ده ناكوكي و شركي نتوي دركبه ام الهمبري وي والهمبري كو هيزن كو دخوازن في شري درخن ام الهمبر وان سياستي و تكوشنا خد مشاندن جبرو هيك بخير اگر كو ري ديستا ريا شر ور فكرن وكي مثلا هم هي بدار او ريد تجار ري او ري ورا بكرين دي ساعت نابرا
هم خطام بيجن تركيا جي اف بيفاجا تركيا جي جبر كهنا كي بهاو دوره بكره داينا بله. دبكو ديسا وكي شركي صد سالين تيخ بيجيا نابرا كردو وتركا كرد وعرباجي اصلا بيشي لي قرتنا كجبر كي برنرخه خدي قيمته بله ساعت خوش وكي كون بين تشارو تبيجا شر شيب اشتيا هري نواج جي شر هري باش راستي بفرنگي الگوری هین چافکانیان تشتیکو مظلوم ابدیش شار دخواست کریه هدوی هبدتنه ده کویرو چبول ودر هبدتن پیکانی بون برای کو اف داخویانی بده هندشتان دخواست کریه از خود چند شتان پار بکن مثلا نقاشی خو بردوام بکن دبی مظلوم ابدی دخواست کریه کو هم عمد جمان تشتیده و هر واج بوان چند ستاتو هاتیه پیشنیار کرن کو اوجد رهبریه شامل جیه بگرن وان ستاتوان جو ساعت پیش از بارم به اشکره کرن مازنون آد خواست کریه کو سوریه وکی کووارا عربیه سوریه کووار عربیه سوریه نپی ناسه کرن ناویو یعنی او عربی واتی عربی جو به راکرن گوتیه تنه به کووارا کومارا سوریه به پناسه کرن گوتی جبر کو حتی نه ادهات رق نکرن وکی کووارا کومارا سوریه عربی دهات پناسه کرن لی مازم عبد گوتی بر پی جبر راکرن اف گرینگ از بورم یعنی د جبر کو کومار یا همو خرکن سوریه و گوتی بر عرب ج بدرخستن و هر وها گوتی الله یپگی برا لهرمن کردی بیدال قاندن برا آل ودرا هبه او گلک گرینگ گوتیه رخ آلا سوریه بر آلا یپگی جه هبه گوتیه هر وها مازم عبدی و گوتیه لدبستان عنده و لزانیگه عنده برا رخ زمان عربی زمان کردی جه باوی که رسمی جه بگره و گوتو بو باوی که رسمی و جه بگره بویج ناتی پیش راست کرن لی هاتی داخواست کرن احتماله بوی رنگی به یعنی لپروردهی دبجی اراری اما دبجن نقاشان اما بکی و فرماتا و جوابه يعني احتمال هي بفرنج خويادك احتمال هي زمان كردي لهرمين كردي ببر رسمي وصف خويادك از واسا باوردكم يعني هيفيا وهي وش خو قواداني زمان دانوساندن برياك اف داخو يعني بي دانوساندن وغودنا برا شام و روجافادا عليغرين روجافادا دمشق وغو حتى دمكن زيكت بپاروکرین احتمال هيك اف داخو يعني يعني باوك رسمي هجناتي اشكر كرن يعني داخواس هاتيه كرن هر وهاتنا و هر وا پارتی که سیاسی یا نو مگوتو بجخو پیده بفسکرن شنو پارتی که رسمی کو همو سوریه در باستر به اواکرن و تشتی گوتیه مبکن معاشین قصدی و یپگی و کسین کو جانی خوش دستانه گوتیه بج ناوند برابه داین ایدی به شکلی او باوی که رسمی به هر مبر معاشی وان کسان شامی و بداین گوتیه و هر واد سیوانا کارن وزیر کار ناب خوده گوتی کسی کو جمواری خو کوشبر بونه برا ایدی دبن سیوانا وزارت کار ناب خوده و گرن باجار خو و به بیراول سرکانی کسی کو و گرن نمبر 1 ریشانت بوکرن و هن کس راستی آستنگیان هاتوبون ده همان دمیده جبو و گرا ولاتیان اف و میناک بیاوه دخوینا کوات داين جالي مازم امنا بجنو علي مازم ابيات داين هن شافكني وصاد نفسنا خويا ديك كو اف مجر هاتنا اخفتن هن شافكني بشكل بانتشان هاتي روجه مازم اب دخواست كلي نتني تبي ايرو هاتنا اخفتن بريا دجي هاتنا اخفتن وكي وغو دفغرا سريكانيه دفغرا عفرين دجي ولاتين كو جويدري كوشبر ببون لسروان قالك مجر هاتبون اخفتن هناك خال لسر هناك خالاجي راستي الهفاتن شي ببون لهن جي هن هزن امبيجن و دما شرق وقودي وان هيجي امبيجن وكي دما شر دهاتنا افكرن هناك الهمبروي دركتن دركت السريكانيه هن ايريشن الهمبر ولاتين كو فاغريا بون دركتن برياوي لافرينجي وكيكو وجدي ما حميدي هن هناك ايريش بيكاتبون خويا كو جمج و اف السيرفياتي مجول كرن نها ايرو جهاتي روجوي باورم جوخه دمن بيشيد الهفاتن و امجن تكليه وانده اف خال هنا كي هاتبون سر راست كرن ل تام بلكي نهاتبون نكت مريتي از باورم كو بشتي و استي و هناك زدتر دمريتي ده امن يعني هنا قاين خوش انا هي بدارن بشكل بفيا وايبه جبو عفرني عفرن قالك دروجه فدو قالك تاع نرخانده جبركو ابدما كدرجه الين
جروب نزی ترکیه لوی درابون و ندیشتن کو کس وگر ولادت خوین کسی کو وگران جی نکارو بکن مال خو جبو ویجی دخوازاتی کرن کو جبو تگای که لشکری یا تایبت آک کردی جبو باجر افرین به آماده کرن و جبو ولاتیان کار بکن افج گله کم او هزن لشکریون کلوان قادا بجیه ببون چندکی بره نوچه یکش درکت او چه خاص کس مریت هی tam نزانم لی سرکی ام بیجن وان کومن چکدار کو وکی پیوردار هاتون دیار کردن جوان پیورن لشکری کو بیتن ستاندن او آگاهی جی نابرکی نوچه اندش در باستو يعني خيات ككل سيرفيا جبونا فجرا او استنجين لهم امبيجن جبو فجرينا او استنجي درتخن بارم جهول دي بيدر بيرابن تاني قضاء الروجافا نتني بالروجافا جريدا براستي وكيكتي زانين دولة السوري ونها حكومة اقتدار السوري كوها تكليا وانو حكومة تركيا ودولة تركيا جلكي باشا بس قبرص ناكري دي جبو قبرص دقوتن يابرو وطن يعني ولاتي ميتشك بتشوك دقوتن نهار بس سوريا دكم بيتر اردوغان جي نافبركي مجوجي جو من دل هيك قدامك الناس دجي از بتشم سوري يعني خيات كو هناك خط نابرم بجن قلن سوري ده ورن آواكرن والري اللي ورن بكرن كو دوي الري اللي بكرن ده او بقادك أولهي وراء أواكرن وأردوغان جي بكاربا بتشوي برز أزجناش بو إلهام أحمد جي جخون زاند دربة بريخ خسر ده جكارين كاروبارين دربة بربسيار بو وهر دربة بدبلوماسي بالريفة دبر جبو ويجي هن قادرو دبي مباقة تاندية وداخواس كرنكو أوج دربة بريا سوري ده جيح بقرة وقادرو يكي جبو كسين وكي ويفاقة تاندنا دبيش أف شو خاص جينجا كرد دشامي تمثيلية توان هبه راستی یعنی تشتا مزانی حوالی نملویدی گوتنه شونا هون نها وان تشتا پیشکشی ما بکن مثلا همش برز ماز نم عبدیره گوتنه تو بچی کری نظام سر و کمار و یه دیجی وزیر در و الهام احمد گوته تو بچی ناویج بو آلی کارا و وزارت کاری در و در باست بس بار بچه اوان چه گوتیا مثلا خواه سری ده این ستاتویا ما همیه چاره سر بکن باشی بلا ریز بیمه شنها ام وی قبول ناکن مثلا نهاتی چاره سر کرن ام او ستاتویا هند بیجیم ورل ویدی جی بگیرن ام ناکرنه اگر مثلا به چاره سر کرن چخو دری وکریشت بو مازلوم آبی دری وکریه نهاجی وکریه ویجی بگره بیاوه وی بگرنه اما وی چا بگرن مثلا وی مازلوم پیورا یو چه به مظلوم عبدی سانکی دسپیک دجی کد خطا سیاست داد خواست بمشک و پیور نگره یا اون کد بینن مازلوم بزنش بری گو از ناگرمه بله اگر مثلا جبر چت گو از ناگرمه متوازیتیه یاد دوی حتی کو ستاتیا خو مسوگر نکن ما کزاگونی ده نبد اساسی وکی باشوری کردستانی نخوازم بلزگینی چکو گلمه و گل تشتا شاش فیلم که بجی یا işte he tüştek ma nastandine o çocuklara kursi diyar kirin o deş do zaman Jixwe her dibêjin. Gelek ve mesajı bêjî. Bu ve ew mütevazî tev digerin. Dibêjî serî de mesela Kurd, mesela Afrînê, mesela ew tedî bajarekê me çendek 5,000 insan zıvırî bûn êrişkirin ser ve Serêkaniyê. O mesela Abori, mesela Muçaya, bejin Karmendan, mesela Muçaya leşkeri ya gerilla ve çilebe vana hami nahatini xaşkirin. Çünkü hey xalas ne bu ya? Hene tişt kabul kirna ya esası mesela vana ve çava derbazı makazagone bebe ya da duyuyor ki ve guti navi devleti ve çibe. Tabii. مثل عرب في الرابع وقالك شكارنيه ياسي زمان كردي على كردي فلان وانا حمي او هرجلي هي خلاص نبونه تشتي اساسي çarçeve خلاص كرن لي هرجلين ماين هن تشتي بيني قاش كرن يا ماين جبو و هفديتن هيا او روجن بيشيا ما زلالتر ببه نها هفته كده تجار هفديتن شي بو هذا او جبر تشيا نها دولة السوري Türkiye ve Grida. Bandora vaziyette. Devlet Türk esas mesela belki Agep Jolani ve hene gavin
رادیکالتر باویجه یعنی راحت داخوازی کردا پک بین دولت ترک بیجی کا وی بقصنه یعنی کم بکه وکی زمان کردی بیجی بلا نه هر دری بلا هفته دو دده بريان هاد قوتز البجارتي يعني وكي في درابه لانها تشتكي باش ناي قوت دولت ترک وید بیجی بله بله مثلا قالت تشت هنا نباس ستاتيو خسريه اساس خسريه خو دزي افكرنا لدولت ترك بيجي في فرمي نكنا جبرتي جبر كوش قالي خورا قوتينا افقا مثلا وكشوا قوتينا ام وانا نبنينو كده تيروريستنا وانا رناروننا ام تمافانا دين وانا نضا چيه يعني جبر قالي خو هن تشتان دبیجی نوا دمیده parça parça işte na televizyonda nikaş kid bejin vayan entegrasyon tamam biye yani entegrasyon çoğa nişanı geldi vakti beji mafak kurda çatıştıktına halbuki beri serbuxa bilhem beri eme bejin ev şerriheyi u esat hebu naha devleta nura perskire ki çareser dikin zagoni dikin maka zagoni o سر حق خواه خوزایی دیگه قانونان انتگراسyon eve yani mesela nahal Türkiye ji aynı tiştüye bekirin. بله Yani devleta Suriye ko jnuvete avakirin rastiyan karam bejin. Li ser kîjan xetê were avakirin. Li ser xeta nakokî û şer were avakirin am ser diplomasî li hev rûniştin û siyasetê were meşandin. Xuya dike ku Kurdên bejin rojava jî wê biryara siyasetê dane. Ez bi xêr dibînim. داویج بخیر. گله کی بخیر هم ویدارم بریو بچه. هر هم بجارا بیرم پترولی جه. اون زانم بیرم پترولی یا هری زده لباجارن کردای لهرما روجاوای ده تاویج گله کی مهمه. نه ده تاوی سوریه خوازه بدست بخه وش خوا yani نها بدست خسی از بویجم. دبی عالیان کردی خواست کریه کنک ده تیوان زدتر بجبو وی هرما روجاوا بخرج کرن. اف ده خواست جهاتیه کرن ده همان دم بده ده هفته تنی ده بویجن. اف خاصی مهمه کو ده هات روجاوا پیرین پترولی جبو وی هرم بخش کن خاصی مهمه برسا شغل yani براستی تکرم بجک اردنیگاریا کو مرال سر دجی ام حمیان لهن بجن هن اردنیگاری هنه تایبتی وان هن وکم بجن بیرین پترول کلی هنه دولمندی وان زدنه راستی جبونا حمی گلن بجن سوری دبکو ورب کارانین لدبکو جبر کو جوی هرم درد کون خبات کارو ام بجن لو ادری هن موچه نوان زیادتر بنجبو پر و پیشکت نوانا بیاد بجم عالیه دن روجاوا جگاده که مهمه بله یعنی جبر 11 ساله باجار دبن او کده yani dora vati dor peşkirin dışarıdan jo vekirna veji bu da hatem beter bebi bajar xaşkirji evriyeki deriye sinur hamu girti ansibi mesela girtiyen ha heji girtiye ku rasti dve bahatana vekirin le heji natiye vekirin yani gelek zor zahmeti walatiyen Suriye jiyana xwe devam dikirin walatiyen Rojava jî yek şu an وکی که مگو یعنی جبو همو کسین ولاتین اردنیگاریا لوی دردجین دبا کو طیبتیه که جبونا و هرمجی ببا چتر با وجب دانستاندن سیاست هنکی و بس ام تسرا وینک سر روج پیواجو چاره سری جی بندخنی جبر حکومت ترکیه هر دخواست کرکو لوی دره قصد انتگراسیون شامه ببه و هر ویتشتی دخواست کر هم هپی دخواست کر هم حکومت دخواست کر و دگوتن بلز بز لی اشاره سر به نهاجی افسک بریار افسکر نهات اشکره کرن هات برای گشرات پارو کرن و تسری که چوا بتکلین بترکی ربک بیاوه راستی هر دو به و گریداینه مثلا دمکی دولت المازم ابدی الهام احمد و بین ترکیه دمکی نزدیکتر پشتی ابرا فسکرنه برز مازلوم ابتید کرن دگوتن دبکو دمکی پیشامده او درفت و بنها مثلا بری برزو جلان دولتی را افگو گو روژا و ختامه یا صوره اگر هون راست نزدیکی و نبن معنی هر تشت وی sanki bu pevajoya 2013 derece evci hatta kasor bu. Ve her tişt tevlihev bibe بله pevajoya ravasta. Ecbu ve naha devleta Türk hem lwi ali hem vi ali dişopene destevi navdeye. Beguman xwazı mesela entegrasyon beçekirin ama mafi Kurda ne was ki daxwaziya Kurda radikal be. Mesela evine gitişte radikal dibin. Mesela vak beji zamanı Kurdi
ببت ای رسمی ای دوی او بجیر وی چه ببل وی دیجی بخوازن بله اگر وی همه بجیم به هل بجیر تک ول ویجی بلکه همه بجین ها مانل وی داری دولت سوریه افدا امجی حساب دینه یعنی به هوا گریداییه بله اگر پیواژول وی دی خوش بچه ول ویجی خوش بچه وی خوش بچه ول وی دی تاثیر خواه هفدو و گریدایینه نهایا هری باش مثلا کرد باشور روجلات نها لیم دکارن سیپان همه ببینه دمک یعنی زیکتش برکو وزیر پارا علیکاری وزیر پاراستنی سوریه باوی که رسمی جو خوش لیست ترور یا ترکیه جهات ترخصتن ده همان نبده یعنی احتمالی هم دمک یعنی زیک ترکیه ببینه وی غریبا مثلا اگر مثلا هر دو آلیاژ پیش بکوه راستی ریا چاره سری حتی دماهی بفکرن و اف مجدی یعنی جدیت نشانی گلام بداین او تشتین هورگن یعنی دری وکر تشتیک هورگا و حوالک به دری بچوی دری ایش خواب رزو جانا ود بیجه جواکا ترکیه تشن رادیقالین یا جبویم رادیقاله جواکا ترکیه لهم گله که توجه لیوسا دیدن نرم دبه هیدی یعنی دولت ترک گلی خواله کریه یعنی تشتکی سوک ایش کرداره نادا قرتینه نکارن دا قرتینه دبیجین ماوی روژه او کی بو دگو بلا تشتش کرداره تو نبه بلا قد تو نبه او جا لازمه نبه وقتی وان درواس بگز گورم یعنی مثلا او هی حتی پیرژینک درد خستن والی ما آدم چوبان در خست بی سر سوسیال مدیا خواه دگو کردان از اف به واژوی دان دست بکرن از نخوش کردم ماهان از نبجه خودم نه اردوان دخوینه که دایا بریا ساعت کم پار وکر گو اف به واژوی دوی 86 میلیون خودی لیتر بکوه یعنی پیامش بشه که نرم بویه نظام بالا وکشان نکشان پیام اردوان جد دمه که نزدیک تو اصلا نرم بویه تو خواست جواکی حاضر بکه سانکی بشه که خویا بکه او به دنگی چو انا تابگر هی سانکی 2015 ده اردوغان ابتشتا گرت سر خواه برای خدا ریا وکت حکومت جی کرد 2015 به تدبیر تدبیر ویجا ویگا وی سری دب تدبیر هر رول گرین سر گل دکن رای ما چوانه نه چوانه دویدش بر کو دولت جی حتی دمایه پیرایه مهپه پیرایه جهپه پیرایه ام بجین یعنی پارتی پیرایه در ساوی وکی بری زیده نینه هنک شکستیه بری ساچاکlı biz داماس هاتان ده بیا حکومت آخ پارتیه وی چه ویجه لها بری انتگراسیون yani biri fesih kırna kasede hevalim hişyar diken bu bora bersi vakı bir nekin peyamnerime bir Muhammed j Suriye j Rojava Kurdistan bir bora be meraye emeci person ka daxuyani hatayın fermandar kasede فرماندار قصده مظلوم عبد خویانی دا کو بریارا فسح کرنا قصده دا عبد خویانی چه وقت هاتای نه مظلوم عبد الشامیه دا خویانی لوی درادا یا نه ابن محمد روش بچ رنگیه دا خویانی که فرمینه هاتیه بلاف کرن درباره و مجارده چاد گوتن چل بر دستی مهیت کاری چه آگاهیان بدیمه بله گلیستان دنباش بوده و همو بینرین نوچه تیوی راست بریا کلیه که داخویانی فرمی یا فرمانداری گشتی هزن سوریا دموکراتیک جه شاما پایتخت هاتا وشاندن جخوا فرمانداری گشتی هزن سوریا دموکراتیک دوی داخویانی خویا زندی داراگ هاند کو ایدی ارکه قصده به تمامی بداوی بو او گوت کو او به همو برپرسیارتی خوا فسخ کرنا قصده رادگینن ده همان دمه ده گوت کو او دوی پیواژوی دا سالن دریجی کار قصده او شهیدین خوا ببرتینین گوت کو اوی بوجدان خوا بپاریزن ده همان دمه ده بحثا زمان کردی جکر گوت کو ج آلی مار سوریه و مرسومک هاتا وشاندن او ای سال هول بدن کار بکن دا کو اف مرسوم بکه و مریته و ما گل کردی کو د سالن دریج دا دخوازا مافی خوا یزمان کردی دکن دا کو پیک ورا فرماندار گشتی ده همان دمه دا بحثا و یکیکر کو او ایدی ج پیواژو یا ج زمانی چک بر به آشتی و هرن گوت کو قصده ارکاوی نه جبو شرب و تایبتلی او بو کروشک ورا کو سوری محتاجی پیشبری هفبون یا جی شرکی بوی رنگی نبن
کو اف دو روجن اف جوین بردوامن نتنی به سر کماری سوریه احمد شرع وزیر دربه اسعد الشیبانی جوین هاتن درخستن لگور آگاهین لبردست ما دوه دی جوینا کو هاتیل درخستن کو زیدتری 6 ساعتان دمجمیران دریش کر آلی ناف دولتی جی هبون کو دخواست کردن کو او وکی آلی ناف دولتی کی بون؟ ده وی محمد آگاهین لبردسته یعنی ناف بینکار امدکارم بیشن کی بونه؟ براسي حتى نها ناي زانين كو تام او غارانتي كينه كو آمدنا للغور آگاهيان غارانتي هبون آلي ناف دولتي جي دوي جوينه ده هبون وما دوينين كو هاتن پاروکرن شكليان ديمن كو هاتن پاروکرن مديد كو فرماندارا گشتي هم يا قصدي وهم جي يا يكينه پاراسنا جن يا پجي او جلور آمده بو لغوري آگاهيان كوتين بلافكرن ايدي يا پجي جي وي باوي كي فرمي دبن وز سیوانا وزارتا هندرین ده اوی ارک بکرین ده همان دمیدته گوتن کو یا پجی نتنی وکی آسایش لی اوی وکی هیز تایبتی لی دیجی تروریجی و ارک خوال هرم کوپرانی وان کردن و دوام بکرین مجرد یا پجی گلک دروجه بده بو بله مجرد یا پجی گلک دروجه بده بو گلک السر نرخاندن ده تکرین و هر واد گوتن حکومت سوریه قبول ناکه ام دکارم به آواک رسمی ببیجن ایده قبول کر؟ بله از دخوازم بیجم که زمان کردی و دوسیه خوستریه هرم کردی آلی لشگری دا و دوج سیجی ببورا مجاره یا پیجی اف هر سیجی خالین هری گرینگ بون کو گلک جاران راگشیل سریحات شکرین گلک نقبول کرن هبو گلک جاران جدوان جوین تا انجام در ندکتن او جوین بداوید بون جبر وی که پیواجوی انتگراسیونی دریج بو گلک جوین هاتن در خسن یا پیجی ندهات قبول کرن لیدی با الهف کرنک چی بوید پشتی جوین دو بو دریج هر دو آلیان الهف کر کو او یا پیجی قبول بکن لگور کو تی گوتن لگور تی پاروکرین جی هن آلی ناف دولتی اوی کو آمدنا بونا گارانتی و مداخله کرنا دا کو یا پیجه بکار بی رولک بیزه دخوازم بی که بیجم کو یا پیجه جی قبول نکر یا پیجه به اصرار بود دگوت کو چاوا کو دو سالین دریج دام ما رولیستیا چاوا کو قصده انتگره بویا آسایش انتگره بویا امی جی جبو پاراسنا دستکفتین یا پیجه کو بدست خصنا لروجاوای کردستانی از دخوازم گلستان بیجم بله کرم حتی دبته گوتن لگور آگاهین کو تمپر بکرن دبیجن کو پشتی افدا خویانیا کو هات تو شاندن دبکو دمک نیزدا ورا راگهاندن کو مظلوم عبد فرماندار قصده وکی شورمنده سرکومار سوریه ورا ارکدار کردن لی حتی ها بیاک باوای کی فرمی نهات یا راگهاندن دبی اوی ببی شورمند و اوی تایبت لسر دوسیای کردان لروجاوای کردستانی راوسته الهام احمد جی هفسروکا دایره تکلین در و یاری بریا خوسر او د مجلسا گل د جه بگرا به ارک اداری کو او جی به بجاره الهام احمد وی کو جی بگرا ببوره لروجاوای کردستانی مجلبا الهام احمد وی چی کاری د جی بگرا ببوره گوتن کو اوی بله تی گوتن کو الهام احمد و د ارکا اداری یا مجلس گل پارلمان سوریه د جه بگرا وکی اداری او جی بتایبت لسر بجاره مافین کردان راوسته روجاوای کردستانی ساعتها خوش به نها معظم عبدی للشامية أبير نها لوي درا داخياني لوي درا هاتاين وشارع لقلبي بودا ما داخياني دا بله راستا لگلوی بو جخوا دیمن جی هاتن پاروکرین دست به که پشتی کو جوین بدایی بو دیمن هاتن پاروکرین وزیر دروا یه سوریه سعد الشیبانی سرکومار سوریه احمد شرع الهام احمد هروها فرماندارین یا پجی و هروها تیپان حموجی آمده بو لگل فرمانداری گشتی حزب سوریه دموکراتیک مظلوم عبده حموجی آمده بون پشتی کو جوین بدایی بو او ایدی لپیشوری هوان حمویان یکو آمده سرکومار جی اف داخویان یا فرمیده اف مجرا زمان کردی گلک دات نرخاندن گلک شیروولا سرهات کرن جبور جوای کردستانی گوتن و زمان کردی نفرمی ایدی گلک رخنه دهات کرن لهمان دمیده امدکاری ایدی ببیجن زمان کردی لروجاوای کردستان لباجارین کو کرد لیدجین و ببه زمان فرمی و بو زمان فرمی لگل زمان عربیان
نها لفرتشتك هي برياكو داخوانيا مظلوم عبد فرمانداري قصدي ورا راك هاندن ورا وشاندن تلفزيون فرمي يا دولتي داخوانيا كدا نوچيك بلاف کرتے دا گوت کو ایدی زمان کردی بو زمان کی فرمي بجارتا گوت کو بجارتا و ایدی فرمي درباسي دبستان سوريا با و ببا بجارتا واتا و دو حسا دو وانا د هفته دبن افجي بجارتا نگوت یکو زمان فرمي ي دو يمين به د ولاد دا وککو دهات خوستن جخوا فرمانداري قصدي اف يكجي يعني زمان دوی دا خویانی دا نگوت کو ایدی زمان کردی بو فرمی لتواهی سوریه کو وکی زمان دو یمین به عربی را گوت کو مرسومه که جعالیه سر کمار و حتی امضا کرن هاتا درخستن و او ای سال سر کار بکن تکوشینه کمازن بکن دا کو بکوه مریتی لحتن هاجی اگرم بیجن زمان کردی بو یا زمان کی فرمیه دو یمین دولات دا کو هرمن کردی بتواهی وانه نخوا بزمان کردی ببین هینا جی اف درنکت یهولت داخویانیه که فرمی لزدوی درباری ده نهاتی وشاندن وسا به زمان کردی افتی نقاش کردن از باهم هیچ سر نقاش بردوام دیگه خواستی باجار کردی هاتیه روزه و گو و هر وها مجار یه پیجی هاتیه چاره سر کردن و یه پیجی باوی که رسمی جی بگره دو وزارت پاراستنی ده وزارت ناف خودم ببیجن باوی که رسمی و جی بگره وسا خویات که لگور آگاهین کو اتنه بلاف کردن لی کردین روزاوا لگل و داخویانی نزان وقت تچیبو تنیری نیوان کرتیانا جوک ساعتی درنگه چه فکرین گلو لسر وان داخویانی کو هات داین جالی مازن عبدی و نادوی ساعتی ده بله براستی نزی ساعته که زیادتر هر کس لبنده بو هنا آگاهیاتون پاروکرین حموجی چاوه و لشامه بو لجوینا کود هاتل درخستن گلوه چه انجام درکوین اوه چه بریال ورنستاندن قصده و خو فسخ بکه فسخ نکه چاوه کرد روجاوی کردستانی براستی حمویان جیله بو نستنه کرد سوری حموجی لبنده ویدا خویانیه بون کاوه چه درکوه لگوری کود هات خویا کرنجی خلک هر من برياكو از درباسي ورشاني بوم لسر سوشيال ميديا جي قال لك خلكي بارفكر بو براستي جي لرجواي كردستان ها نيرين كو هر زياده ديار دبا او تشتن کو هاتنا بدس خستن هر چقاس کم بنجي كيف خوشيا خاتين زمان ديساجي او تكوشينوان او داخواز خوستكن وان يجبو زماني كردي خسريا هرميوان هينا جي لدارا ل او جاخواتين زمان کو هن فرماندار و رایدار هرمن کردی او بخوش جی ایدی فرمی درباسی سازی دولت بن و دبن جه بریاری او جی دهلا کو دل راحتیه که الجمعه چه ببه کو ایدی او بخوش درباسی سازی دبن دکارج بو کو ما فینوان هن قزن جابکن قصد لهمبري داعش تكوشنا كمزن وبهيز ده دمدرج وهروها افيك والجهان جدنگ ودا جبر وی که اف نوچه که لزگین بو مدیا جهان دیش دنگ ودایه هم مدیا ترکیه نویساندیه و هم مدیا جهانی جی نویساندیه وقت نوچه که گرینگ و لزگین جبو مدیا جهانی جی روشون ده امی بحث قصده نکن ایدی کرد لگل و چه بیجن مثلا ایدی قصده تونه به هیز پاراستنی و تونه به جبو کردی مترسیک هی لسروان یا که وقت تگو کیف خوشیه که جواکا کرد چه به لسر فسخر قصده تایبتی براستی يعني قصديش بو خلق روجاوای کردستانی وکی امتکارم بیجن سمبولگا هر چقاسکو ورا فسخ کرنجی کردن روجاوا و وکا سمبول بینن نتنی باندورا و کردستانی لسرانسری جهانی هر کس دزانه کو قصدی رول کوي هبو لدجي داعش و اب یک جی جهان همه هر ددیت جی و هر دشوباند بریویتیا قصدی بگمان هر کس قصده جی بریان هاجی را گهاند بو کو او قصده دما کو هات آوا کرن هات دام زراندن او جبو صدمه که بو جبو ارکه که بو وان بخوشی گوت کو او ارک نه ارکه که حتی داویه بو او ارکه که دمکی بو جبو پراسنا خلکن هرمه هر چقاس ناو ورن گوهردن لگور دمه
لێ ڕاستە هەن یعنی هەنجی هەستیاریەک هەیە قەسەدەی ئێدینەما لێ دەهامان دەمێ دەژی ئەو شەڕێک و دەمەکە درێژدا دەهات مەشاندن ئەو باوەڕ دکن و ئێدی ئەف شەر بداویت بێژ بۆ و بشەر داویت بێ جانانژی پێویستی هەیە و هەن تشت وەرن گوهرتن لە ڕۆژاوای کوردستانی نەتەنێ ئەوژی ئەم هەمووژی دەزانن و دووارێ سیاسی دەژی گوهرتن چێ دبن مەسەدەی سیوانا سیاسی یا قصده مسدجی آمدکاریا درخصنا کنگره کت که پیاده آمدکاری کنگره دیگه اوه همه جی د کنگره خود الگور کو دیار دبی اوه جی به قصده را هموجی فسخ کردن خوراک و ارکن خواخبات خو با بناو و آواین جدا دوام بکن. ام دکارم ببیشن روجاوای کردستان سرده مکنون دست پید که ام دکارم صاحب ببیشن گلو. بله. ساعت خوش زور سپاس پیام نرامه نوچه تیویه ابیر محمد روجاوای کردستانش من راگهاند مالاتا و سپاس بله نوچه که لزگین و مهم بو مجب تماشوان خور راگهاند تایبت مدیا جهانی جیه دایی بیتشتی هم گواد پار وکر هم مدیا ترکی جیه دایی نان نوچه لزگین همو ای مدیا ترکی بیرنگیه مدیا جهانی جیه دایی فسخ کرنا قصده افگله که مهین جبو هم کردین روجاوای کردستانی هم چهار پارچه کردان و جهانی جی چما قسم مهمه گلو جبر کوچان خالان پار وکر نوچه جهانی ما گو مثلا زمان کردی و جیب بگره این نقاش بردوام که لی جیب بگره دبیجه خواستیره باجار کردی گوی هبه یه پیجه گویی که فرمی و دنوا وزارت کار ناف خود جیب بگره و وزارت پارسنج گوی جیب بگره وقت تو گویی کی yani آگاهی کو پار بکر گله کی مهم بون و گله کی گرینگ بون yani تشی کو هات مفهم کر روجاوا دری سرده مکانو وده به اون شاد نخیم راست نها بری دستلاتداری اسات هبو عالیه دی جولانی و گروبین مثلا آسیای آنینه و جور به جور سر بخواه بون جار جبهه چید کرن نها اسات چو قصده هم بری هر دو هزات به آباد کرن او هزین مثلا özgür Suriye ordusu bu بله و هم بری هم بجین اسات خو پاراستن داعش اینها داعش چو اسات چو دولت گنو چی بو او کومندی ترگه انتگری دولتی بون اگر کرد بخوازن ببین شریکی دولتی به دولتی رب آوایی که دموکراتیک بر به پیشروجی و بچه مجبوری او جو خواب گورن مثلا قصده ایرو چلی هات هبونا خود پاریز نابی خود گوره بله هزا جنا وزیر هندور به تگریدان بله هم بری مثلا نامنینو که ده تروریزم آلوی هم بشین نه یال آلیه دولتی دگو هم بری تروریزم آوی یا دایشی و دیسا تکوشین بده وکی هزکی هرمی و بمینه مازم عبدی به شورمند حکومت سوریه ما قبض بحث كر ما جو قالوا الشامي وكردات تمثيل بكيانا باوي رسمي تمثيل بك يعني انها مثلا تغاين كردات ديسا خد او مثلا قصده بتغاين نو خد باريس سروكي وان مثلا چيا و سازيه وزير هندر و يعني يه پاراستنه وگره بدن اما جيگيري وكيه سپان حموية يعني الفرا تاني هنك تكليتين جهورتن يعني تشتين سمبوليكين دولتي جهورتن تيدا شيء دبي يعني انتجراسيون دبين يا مسألة هذا يعني بله بهنوك بدنا بدر يا جهورتن بريستا إذا تركيا نو وسوريا نو ده يعني وصا إذا بنجاوي نوش بركوتين عويتن سردم کنو دست پیدا که هروها دوی کرد استراتژیک چوا هلبجره کو ریبازک چوا هلبجره دوان هم سوریه نوده هم ترکیه نوده استراتژی وان دبیت شبه يعني استراتيجية كو بجن خطا كردن لتركيا كو دمشينن هناك ورنج ودنجي خويش ده خطا روجافاجي دوی گرما هاوینه ده یا تاثیر آخر راستراش يعني براستي بهذا تو فكر دايه انتجراسيون كل روجافا سوريا بجن بيك هاتيه كو ايرو قالك خلان وكافك بري بار فكر دمن بيشيا مدى دبكو لتركيا جيفان خلان كتنا مريته ام فان خلان جيب هاودرا گفتگو بكن ولو خياتك بريا چندكي كو انتجراسيون تمام بيه او داخوانیا برز مزدم عبدی هبو
رایدارن دولتی جواب ارینی پیشوازی کرن و پاروژی کرن نها ایروژی او ترس و خوفات نافبرم بیجن گلان ده که هاتیه آوا کرن یک جوان دجی پلشی که ایدی حوجه وی ترسینا که و ایدی او بیرو باوری که خط وره آوا کرن وره خورد کرن جی لخطا بیجن سوری نابرا کرد و عربان ده هات آوا کرن لخطا بیجن ترکیه جی اردنگاری ترکیه جی نابرا کرد و ترکان ده دبک وره آوا کرن باورم پشتی ام بیجن کمیسیون آوا کری و تثبیت و تایید و بیجن تمام بونا چک بردانه تمامی و پشتره وگراندن پشتی وان ایدی ام جی هنکی قالاوان سیاست ده و دیپلماسی ده لهف هاتن لهف رونشتن و خالن ایدی کو گره ورن آبتن امل سروان ایدی جیب دارم جیرو پیدم بحثا گاوین خوش و گش بو کردان بکن پریزنش گوتنم هری داوی از بنام خو بگید یا هری داوی تشتک ما تی خواستنه و ام باوریا خوب گل خو بینی هز خو بینی و خو پر خستم بکن و بو پیشروجی چالاک بین yani em çıqa bibin xwe hêz çıqa xwe rêxistin bîn çıqa hişyar bîn gorî deme em xwe amade bikin ew qabandura me wê ser dewleta Tirk ji çê bibe wê ser ya Sûriye jî çi be rojhilata navîn. زۆر سپاس. برای تماشاوان هێژە بە گاوێکی دروکێم بتونە خۆ بەرنامە خۆ ئیشە لێدرا بەداوێت بکەن ji ber ku hêzên Sûriye Demokratîk fermanda hêzên Sûriye Demokratîk Mazlûm Abdî da xwêneke li Şamê da xwêneke û ragihand ku ew êdî ji Îropê de hêzên Sûriye Demokratîk fesir dikin wê hêzên Sûriye Demokratîk li Sûriye tune be êdî. Qese de li Rojavayê Kurdistanê li hemberî Daişê tekoşîneke bêhempa nîşan dabû û li cihanê deng vedabû bi vê tekoşîna xwe bi vê şeklê tê zanîn her wiha îro biryara fesakirina wî hat dayên ji Îropê de Rojavayê Kurdistanê gavê nû îşember wê derkeve pêş ji bo gelê Kurd ji ber ku agahên girîng û mühîm hatin İlham Ehmed û Mazlûm Abdî jî li Şamê wê gavên di mercên girîng de wê cih bigirin û Kurdan temsîl bikin her wiha ev girîng û mühîm bû me ji bername xwe de cih da vê yekê em îşev vê dira bidawî dikin heta bernameyeke din bi bêdina xêrê xweşiyê de niha bi xatirê we.